Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa habibillah wa nabiyillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatukum alayya mahabbatun. Al-hadits wallahu a'lamu bil muradi. Puji kali syukur urang sanggakeun ka Zat Allah. Shalawat wa salam mudah-mudahan salamina dihaturkeun ka junjunan alam Habibuna wa nabiyuna al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keilap kepada kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'u tabi'in. Malah mandar salam Allah, rahmat Allah dugi ka urang sadayana, amin ya Allah ya Rabbal. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, guru-guru singkuri anu napa hadir sadayana. Urang doakeun moga-moga para ulama, para kiai sadayana nu sami hadir sing paranjang yuswana, sing tarik amina, kelancar. Mudah-mudahan sing panjang yuswana, sehat lahir batina, jembar milik rizkina, nambahan istrina. Setuju ibu-ibu? Setuju ibu-ibu? Kunaon dia amin atuh. Setuju bapak-bapak? Aya bapak-bapak lagi. Itu terakhir wawakan penting guru-guru urang sadayana. Pakrasa MUI kali ring-ringan sadayana, moga-moga sadayana sing paranjang yuswana, sehat lahir batina, jembar milik rizkina, moga-moga turunanna sadayana sing janten turunan anu soleh tur solehah, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan digawit atasan dugi ka bawahanana, Pak RT na aya sok ngobrol mun aya mun eueuh Pak RT na aya, RW na aya, adus na aya, kepala desa na aya, camat na aya diulang teu
Urang doakeun muga-muga pamimpin-pamimpin urang sadayana sing janten pamimpin anu adil. Sok sing tarik amina sing janten pamimpin anu adil. Sing janten pamimpin anu bijaksana. Nyaah ka rakyatna, beeuh ka masyarakatna. Muga-muga salalamina mimpin urang sadayana kenging bimbingan ti Allah Subhanahu wa taala. Pilih anu dilaluhur, pilih aya nu keur darolim keur harianat, doakeun muga-muga sing kenging hidayah jeung taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengatur waktu, pengantar acara carajengan anu kusip kuring dihormat, kekalangkung ibu-ibu, bapak-bapak sadaya, para murang kali anu kusip kuring dihormat. Mudah-mudahan ku hadirna urang sadayana harapan besar moga-moga urang sadayana dijuhan ku rahmat miwah barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, sateacan diteraskeun kada subangna urang sasarengan bil barakah ngaoskeun heula sholawat malah mandar urang sadayana nu sami hadir. Muka hiji, muga-muga urang sadaya diangkat sebagai umatna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muka dua, mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadika allati la tadribni bika ya Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم يا فتاه
الناصر حسبنا الله ونعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله كل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم khususun ilmu qasid kangge sadaya jemaah disami hatib khususun ilmu qasid kangge para khususun ilmu qasid kangge perangkat desa kaliring dengan sedaya istajib doana ya Allah istajib doana ya Allah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, moga-moga kuasilah nawaskeun sholawat sigana ngaosana dosana senang janten hiji cukang lantara lungsurna rahmat liwah barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala oge moga-moga sing janten asbab kangge sagar warumpi pamaksadan kahoyong cita-cita urang sadayana dunia akhirat anu saemu Gusti moga-moga barokahna sholawat pamaksadan sadayana sehingga kabul dijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal